Čanje podvihli pam'ятник 1944 roku dvom Rusom, kotri u druhej svetovej vojni dali život za oslobodzenje Verbasu. Ali jak povedene Nješka, to pam'ятник šitskim kotri dali život od Moskvi do Berlinu, prek Stalingradu, Kurska i Leningradu, Ukrajinskoho i Bilorusijskoho frontu. Mesto gde se nahodzi pam'ятник od Nješka nosi nazvu Plošča Červenej armiji. Na svjetočnosti prisustvovali Aleksandar Vasiljević Čepurin, ambasador Rusijske federaciji, Viktor Nedopasa, ambasador Ukrajini, odpravitelj Đilog ambasadi Azerbejdžanu Džavanšir Madžidov, Andrej Blohu, polkovnik ZOS Ukrajini, predstavniki lokalnej samoupravi, učašniki osloboditejnej vojni i predstavniki društva Serbsko-Rusijskog tovarištva. Hosci podzekovali že Verbas njezabulna ľudzoh, kotri pomogli oslobodit ho od fašizmu. U kulturno-umetnički programi nastupili i špivače i orkestar Kulturno-prosvjetnog društva Karpati.